aleka sukuyimona hayi funani uJumbo lana ngobile ngabe ngingena usibani bani kwangena uJumbo i-event yohlobo oluthile lolu yapha uJumbo lokho ngicela ukuphendula bazalwane angiyiqashi mina ngiyafonelwa ngiqashwe sivumelane nomhlelo womcimbi sekunento abayenzayo abantu uthola umuntu ayakhommente hayi lo cula ingoma zabantu ayikho neyodwa ingoma yomuntu mina ngeke ngayicula ngakaza ngicela bangemphushele yona amen ngibonakalile ke last week ngicula ingoma yeClermont Choir lo mfana uyawuthanda ubhontshisi bona sengathi sekuyinto eyisikhali sokulimaza uJumbo ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngokwegodi ngegodi leli gama elithi ubhontshisi lifika ngendlela ezingefani engqondweni zabantu anginicacisele bazalwane yes ngithi kukuwena ukuthi yini eyashunyayelwa ekhanda lakho igama elithi ibhontshisi lifika kanjani la ukhulele khona but mina lifika nje ngokudla hayi ngiyathemba nizwele ingane zakwethu ichaza insizwa wanyange uJumbo laphana ke mayelana ke nokuthi mangabe ecula emix ingoma zabaculi abaningi usuke lapho ukuthi usuke eceliwe kwecelwe lo mculi ukuthi ampromothele leyo ngoma ke leyo edabeni oluthinta ingoma eculwa ngobhontshisi ukuchazile impela ukuthi ngempela uculile kodwa ke abantu abaningi banokuthi ke le ngoma ayichazwa lo bhontshisi odliwayo kodwa yena uJumbo besethi ke ukumuntu ukuthi yena iliphi ivangeli elashunyela ekhanda lakhe ngobhontshisi kodwa yena chaza ubhontshisi lo oyisishebo wena ngakuthini okwakubhala udaba asivele hlala comment section ingizwe lwakho uvo ngalolu daba from elasibona ingane zakwethu sengiphuma kanjena kodwa ngiyamthembisa uyabuya funa ezinye ezilandela ku-video elandelayo wakho subscribe niphathe kahle ibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.